Gradske bitange, alternativni rock band iz Valpova, sviramo već 3,5 godine. Članovi su Mislav Sušić, solo gitara. Matko Varžić, bubnjar. I Mile Ivanović, bas gitara. I Domagoj Ivić, vokal i gitara. Pa ime benda je nastalo tako što, a u biti po pjesmi od Prljavog kazališta Sve gradske bitange. Bili smo u punk fazi, onda nam je to zvučalo kao jako dobro, mislim, kao prihvatljivo ime. Ovaj grad je zgulo, voda, iste voda. Počeli smo svirati prije 3,5 godine, znači pred kraj 2018. Kad su me pozvali, to jest njih dvojica su osnovali band, nakon kraćeg vremena su mene pozvali, jel? Prvo ste imali par problema zajedno. A basiste smo mijenjali zato što nismo mogli naći bas gitaru. Kroz cijelu osnovnu školu nam je svirao jedan stari lik kojeg znamo i zahvaljujemo na tome. Tek kad smo došli u srednju smo onda upoznali i našeg prijašnjeg basista i Novu. Pa smo onda počeli raditi nekako samostalnije i počeli zapravo pisati autorske pjesme i tako dalje. Da odlaziš. Autorske pjesme nastaju većinom tako da neko napravi prvo riff, pa na to napišem tekst i onda se nađemo... Onda postane ljut na nešto i Da, onda se nađemo na probi, počnemo, malo damo svako neki prijedlog i onda počnemo razrađivati. Većinom Domagoj dođe sa riffom i onda bubanj dođe. I tek onda Domagoj razmisli jel može tekst na to uopće napisati. Pa inspiraciju nalazim u većini slučajeva u stvarima koje nas živciraju u okolini, a u biti da u okolini. Na prostom Supervalu je bilo zanimljivo, upoznali smo nove ljude, kroz cijeli dan je bilo zabave, tako da, bilo je viško. Da nam je fokus bio na našoj svirci, ja mislim da se ne bi zadovoljili sa Supervalom. Zato što fokus je definitivno bio na društvu i na novim iskustvima i na novim poznanstvima. Kad smo išli nisam uopće imao nikakav fokus na ničem jer nisam znao točno što očekivati. Onda smo došli i sam je bila odlična atmosfera, svi su se svima pričali, upoznali smo masu ljudi koji se bave glazbom i to je vrhunska stvar jer imate neku temu o kojoj možete pričati puno. Upoznaš se sa tuđim mišljenjima, sa tom svirkom uopće na festivalu nekom i uglavnom vrhunska atmosfera, baš svi su super raspoloženi i masu dobre muze ima, uglavnom odlično iskustvo. Za ovogodišnji Superval pripremamo svoje autorske, nadamo se da ćemo imati full set autorskih. U biti to nam je glavni cilj odsvirati što više autorskog materijala i upoznat što više novih glazbenika koji će sad doći i zabaviti se. Da zaboraviš. Imamo poprilično iskustva sa live nastupima. Do Supervala i nismo imali toliko, više su to bile svirke u kafićima ali mislim da je Superval jako doprinio tom kako se osjećamo i na stage-u i općenito to cijelo iskustvo.